Ya Allah, dan kula dosa raja, tapi pengapuran ajunan lebih raja. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmat ajunan lebih iarep itempeng kelakuan ibadah kaula. Mentar pada itu jalan selamat nggih. Saya rak saus seruk noro acara makin nikah. Saya nyumpeng, saya mikir, saya ngerena, saya alako, saya hadir terpada selamat. Bu, insyaallah selamat. Napa boleh kedi entar boleh sampai aja. Kedi entar boleh, makin entar boleh biar. Saya tak buang bu. Apa? Ania tak ngki paki numpang ngki kan malah nggak makin ni kau pula makin lepas pidato sampai boleh mak dan tak kira boleh sebiji rumah curap pes Allah jelas bu hari kuliah membahas sampai pidato abit pak ku nengen dia ingin dapat gebung kuali jongkok EPS colong holil cek lancengan Arab payu billahi ngoronyo kap ku sedek tegok tengah Cek sentar king penasaran alhamdulillah ndak penasaran makan ndak penasaran makin lo ketemu dia lo apa itu kalau king coba itu butuhan tok sedek udah pengajian lo kentar hah kok ndak tahu ya demikian sekilas info. Korang Muncang TV Jalaki kampung ka muslimatan al-hidayah pat edu jetoron ko. Abu gilanya kuadrilla pun kau jadi. Minta sampai salbug. Baca-baca pengajian meleples jis boy oke. Allah. Terus aslina. Ini itu mujak pernah kena saharulkan itu. Ngaranya gua nyanyi ya boleh kok. Wah, ya, ambil kal kaki jengkok, nyumpeng tak nyumpeng orang yang pongsat, ada tak nyumpeng sih ngucat kau ni kan, berkat nak gendua, siapa sudah tahu tu you, foto tapi etikan, cek dengan kemampuan tak ada pada lagi, biasa abri tergantung, nah selok nyumpeng tak usah cocok, karena kemampuan tak ada bah. Tak ada saya abri tergantung. Nah, saya abri tak usah kocak karena saya abri belum tentu eman, bisa saja king cerai. Itu. Yes, kadin tahu bisa beda pak. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di Mangli ada janda pirang, saya mau menikah lagi. Buah durian, buah kedongdong, cukup sekian. Asaran bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nikahnya mana kafaratul majlis dan montempon atau ju adang sareng banyakkan desa eko caki banyakkan tak bener banyakkan jani benian banyak arasanan akan tega coba naureng cek kelupai panca ketulit tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka tu seketika tujuh nikah isopora kapili Allah amin. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika kama nawwarta as-samaa'a wal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
اللهم تحصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزي عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفد علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم ادخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل السلام في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. اشفع إلى الله يا محمد لو كنا نرتكب المحرم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله. الفاتحة.